Međimurje, oaza koja budi sva čula. Dobrodošli u Međimurje. Ej, bok Ivana! Bok Rudi! Dobro mi Bok. došla. Bolje te našla. Izvoli, u Međimursku palaču turizma. Eko muzej je Ivana muzej u prostoru. U Međimurju imamo 10-ak interpretacijskih centara koji su umreženi i u njima pričamo priču o svemu što je jako zanimljivo u Međimurju. Pričamo o tome da od navek su ljudi nastanjivali Međimurje, odnosno o našoj arheološkoj i povijesnoj baštini. Pričamo priču o našem svecu, Svetom Jeronimu. Naravno i ovo nam može oživjeti kolo Melinsko. A tu su i Matuli, odnosno priča o međimurskoj prirodi u Križovcu, jednom prekrasnom interpretacijskom centru, u našem najljepšem leptiru Plavcu koji je zaštićeni. A tu je naravno i u Donjem Kraljevcu priča o našem velikanu Rudolfu Steineru. A ne samo da je Steiner osmislio svjetove, osmislili su i oni koji su izmislili legende. Legende o pozojima koji spavaju ispod zidina starog grada u Čakovcu i ne smijemo ih probuditi jer inače mogu izazvati što? Potres! I na kraju, naravno, što bi se radilo u Međimurju još, nego jelo i pilo, jer priča o jesti i napiti je nezaobilazna kada govorimo o Međimurju, ali prije nego što navalimo na jesti i napiti, idemo na jedan zadatak koji moraš ti obaviti, a to je moraš ovaj eko muzej odvoziti na biciklinu. A ovaj ima jednu specijalnu funkciju da na njemu možeš doživjeti sve naše biciklističke ili biciklističke staze. Jel mi mjeri kalorije? Da, sve što ćeš danas skuhati i pojesti, sve ćeš tu potrošiti. Ali ne samo ovdje, nego ćeš potrošiti na jednom prekrasnom međimurskom suvremenom konju 21. stoljeća na kladu. I kvad me čeka. Da, čekate Vanja sa njegovim prekrasnim kvadovima. Ja sam preoduševljena, let's go, idemo! Nezaobilazna turistička točka prilikom posjeta u Međimurju, tvornica dobrih emocija, a Credo centar. The vehicles that were involved in pursuit. Do we have a plate on the vehicle? Vratili smo se u davnu 1902. godinu te u Svetom Martinu posjetili malo mjesto Žabnik i doživjeli impresivno kolo jedinog plovećeg riječnog mlina u Hrvatskoj. Mi velimo Puce, na istoku su Snaše, a na sjeveru su najljepše međimurske dekle, a znaju i IB ples. Interaktivna zbirka Jen den v življeju mlinara Franca Žalara nalazi se na gornjem katu Mlinarske hiže. Dobro došli u Donji Kraljevec u centar doktora Rudolfa Steinera.
centar dr. Rudolfa Steinera je ustanova koja se bavi promocijom nauka dr. Rudolfa Steinera. Dr. Rudolf Steiner je začetnik antropozofije, antropozofijske medicine, biodinamičke poljoprivrede, euritmije i imao je veliki utjecaj na veliki broj znanja na široki opus. Iza njega je ostalo 365 knjiga, vrlo jedan svestran čovjek, najpoznatiji Međimurec koji je odavde otišao u svijet. Međimurska vinska cesta je najnagrađivanija cesta na svijetu, a među njima je vinarija Štampar. Uzgoj vinove loze i proizvodnja vina u Međimurju se njeguju još od antičkog doba. Odlučila sam se za autohtono, tradicionalno šipaj vino, za međimursko, fino, tradicionalno jelo. I sad vam idem skuhati to tradicionalno jelo. Jeste spremni? Idemo. Evo me, stigla sam u Međimurske dvore na najbolja, najfinija tradicijska međimurska autohtona jela. Mislim, ovo je obilje. Ljudi, ovo je obilje. A ja bom izabrala jedno od ovih jela koje ću napraviti, a to su tenfano međimursko pile sa domaćim trgancima. Ja mislim da je to odličan izbor. Za početak ću napraviti tijesto za trgance. Dodat ću brašna. I to je biodinamičko brašno, uzgojeno. Najdomaćije tu iz Međimurja sa OPG-a Šegović. Soli sam stavila, normalno dimljena sol kotani. I dodajem malo vode, znači to je ono klasično tijesto, brašno, voda. U ovo pirovo brašno sam dodala još malo i glatkog brašna, možete staviti oštroga. Čisto radi glutena da se to sve skupa poveže. Tijesto vam treba ovako izgledati, ne pretvrdo i ne premekano. Trganci se, zašto se zovu trganci? Zato što se tijesto trga. Ja sam gledala kako to rade međimurske bake, kako tu rade domaćice iz ovog kraja. Voda je zakuhala, dakle one to rade džik, 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 džik. A ja neću tako brzo. Trgance trgamo, zato se zovu trganci. Tijesto je ispalo savršeno i kad tijesto ispliva gore na površinu vode, to znači da su trganci gotovi. I odmah ih izvadite i stavite ih u zdjelu u koju ćete ih namastiti sa nekom masnoćom. Ja obično volim staviti putar i tijesto vam se ne smije lijepiti za prste. To je važno reći. Tako. Jako lijepo izgledaju. Sad ću maknuti vodu i na ulju zagrijem ulje i prepržit ću piletinu. Prije toga ću je malo posoliti sa dimljenom kotani soli, tako da ona bude malo kao da je na roštilju. Ja uvijek volim posoliti piletinu prije, jer treba biti dobro začinjena. Dakle, pržimo pileća prsa do zlatno-žute boje. I spremam vam tenfanog međimurskog piceka sa domaćim trgancima. Već se ovo fino miriše. Wow, onak malo po dimu, jer sam dodala tajni sastojak ili ti sastojak iznenađenja
dimljenu sol od kotanija. Eto. Sad bom izvadila meso, ne? I na to ulje na kojem ste prepržili meso dodajem lukec. Dodajem papriku. Isto tako malo dimljenu. Kotan i paprika, fenomenalno, ne? Tipa ovo bi bila recimo žlica. I vratim natrag piletinu, međimursko pile. Eto, i sad to fino sve promiješam. Eto, sad ću dodati temeljca. Tak. I nek se to sad fino dinsta. Dodat ću papra. A za kraj ću dodati malo biodinamičkog papirovog brašna da zagustim ovo. I to onako od oka ću pobrašniti, čisto da malo zagustim. I vrhnje. Jedan, dva. Ja mislim da je to, te. Te. Al se nekad dobro jelo, a jede se bome i danas dobro, a i pije se dobro. Dobar dan. Dobar dan. Dobrodošli u Terme Sveti Martin. Hvala lijepo. Vaša soba je spremna. Vaša soba je 107, to je soba koja se nalazi na prvom katu. 107. Ugodan boravak, lijepo se proveti, hvala na dolasku. Hvala. Toga. Vidimo se. Viđenja. Dobar dan. Dobrodošli kod nas u Terme Sveti Martin, nadam se da ste se lijepo smjestili. Prekrasno je, stvarno prekrasno. A ja ću danas Izrađivati sa mnom prirodnu kozmetiku. Wow! Radit ćemo mus za masažu tijela od čeja maslaca i kokosovog ulja mirišljavog, kakao maslaca. Sva ova ulja se mogu i jest. Najdraže mi je Kasnije ćemo vam poliznat. to dati za korištenje Za doma? u wellnessu. U wellnessu? Da. Pa ja sam Ok. blagoslovljena. Ljudi, ja sam u raju. Ovo je raj. Međimurje daje više.